Kekasih Jantia Presbyterian Assembly kan pelong ya ke Gospel Musical Evening but Food Fest kabal ai kerteng Hosana arajar apun riau ha ke arp pratrik uluber arajar apun riau si sajan Hamadan Jerusalem Jawai habakiran hakilat partai kubor hasilong press club mentag si ke arp pratrik uluber arajar apun riau Reverend Pastor S dengan Administrative Secretary KJPA badepet ya ke commission ban yalap syabar jong keri luang bakandan kejingnya tem yeput ha ke porjan met bat jingde ya kabam keban sedang nadu shibaji no phaisngi hado bandekut ke konsert keban sedang ha kapor sa baji janmit kajing temu jong kani ke free music concert ke longkum shibenta ban ai ke jengkersyan bat pentelun ya ki commission jong ke KJP assembly ha kani ke gospel concert kindan kinong ruai bi kinong tem ke bedan ki sap kerpang ban ruai ya ke jeng ruai ki baken sai bat ban penke ya ke mensin jong kinong e jeng ruai kini kinong ruai ki kentop ya ke kenhon bepau na Mizoram ke Magdalene ke Mane Music Ministry ke kong Medicare Karkungor, Elif A Church, Tebok Lang Tongper, EL King, ke Pastoral Trio Kentop ya Reverend Dilingdo, Reverend Tirkar, bat Reverend Case Emle. An pensosiang ru hagate kesngi da ki jengroi jong ki standing church jong ki southerly ki sinat kata ke sinat mingi sinat sapngi sinat prang bat ribhoi sinat ka bakham kerpang hagane kenti kelong ke jengdan ringkat jong ki nangroi nyam bala pau ha keri ini didorong ke KJP Assembly kebangin setelong ya ke gospel concert kami ai keteng kamu senang musical concert kebangin setelong akan pabrik jong naik lunch ada pun rim kebelong kesri sejak mandai jadi sedang cuma hari ini ke food has hari ini ke events jomi bukan ke musical concert gospel concert dan di dulu ya ke food has mereka ini perlu food has ini sedang nadu shibaji dan ke gospel concert ini sedang nadu sawaji aduh kenai baji bagi sukuman bah dirikan musical gospel concert ki John ki artis ki bapaunam na kejalan di Surat ketika Magdalene band berkenikan long kami dan ketika gospel concert di Jomi bagi ujung kata ki John ki Norway ki bapau ujung kejalan di Jomi nanti kabakin luai nanti ke di dalam kasih di Jomi bakum juru nak di dalam janjian di Jomi nanti tangan tim kita kirong kembali music ministry nanti di dalam ikon Medicare Karkungor nanti di dalam Ilibich choir nanti di dalam di Tebok Lang Tongpel idon King nanta idon ru ke trio ke bakin ruai dari pastor di Jomi idon di pastor Dilendo di pastor Tirkar nanta di pastor Kisimli bat nalor jong kita kindon sakili kistan di choir jong kisangkil kisinot ibatin simentan ai Ruai hati ke gospel concert di Uli kata tolong ke KJP Sinod Standing Choir KJP Sudini Standing Choir dan utara KJP sama Standing Choir KJP Sinod Sydney ke Standing Choir KJP Sinod Kedek dan ke Choir Presbyterian Sinod di Yulong yang ini gospel concert kalau banten di fund nak kebentar catching tradition juga KJP Assembly di nama kena di mana report banyak bankot banyak where ya kiriu di jingwai gospel bakum juru kamtam yang diparangai itu ni berapa ke KJP Assembly
Pernah benta kini ke events jomli, kini ke free entry events, Andre nidon eskat, ibang iban kre kerpang kukalat, ban kersyang yang jintu jomli, nidon eskat, itu kita slogan sih, kita iban kre kerpang mission, nidon eskat, iban kre kela, ban ship nidon eskat. Dan mereka free entry events. Kita mengatakan secepat hal yang buat di tentu, but ni akot semua yang baru kita terang bagi umat yang dicintaku dan bah kini gospel concert kami penolong hati kasih.